Nina benkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva okhuleka udokotela uMhlongo bathi ubaba kaZinto ziyenzeka. Sibingelela nje sike endaweni yaseGoli kade sigaya silungisa sihlanganisa okuthize nokuthize mayelana nomsebenzi wakusasa esizoba nawo. Sike samemezela-ke ukuthi namhlanje sizobe siseGoli, sesifikile-ke eGoli kwaNdonga ziyaduma. KwaNdonga ziyaduma. Ngifuna ukulekelela lo muntu osalile, kade abanye bebhuka kusasa izobe ikhala la kule ndawo. Sobe sisebenza la sisiza abantu kule ndawo, sobe sisiza la kule ndawo. Bayazi abantu ukuthi masikhuluma ngokunceda abantu sisuke sikhuluma ngani. Inamba esitholakala kuyona bayazi abantu ukuthi mebesifuna basithola kuphi. Kuhle kuyamangaza, kuhle kuyamangaza, kuhle kudelile, kuyamangaza ngendlela emangalisayo. Ngiqonda ukuthi wena onenkinga, wena okwazi ubuhlungu besicathulo sakho ukuthi kuhla kanjani. Yabona nje indawo epholile. Sila eBenoni-ke kupholile njengoba ubona nje ukuthi kumnandi kudelile. Kube sabantu abathanda izinto njengabe siyabhukuda, kodwa ngoba sizele lokho, sizele ukuzolekelela.